Twatangira ntekaniza eno bagite kibonwomu. Kibonwomu every single Monday tubana Jenlane wa viewers omuhinda kati nukwatyo tuba tuli asazi ba 11 zarwe bagyo. Of course tukubajukiza okusubscribinga kutuhondera hona hari mukali munyamasaze embaga ndeza bunyoro to liking to following in the different way. Jenera muki abantu mbaramgizo inyuna nambale mukatrolira hona amabara niyo Jenlane Jenishu Center amayenko wa viewers omuhinda kati ira kaliba ire kyo inamaka koro kiki na nkaiwenda kangeze mkuruzedi baitu Jen okusaba muno ko anyina kusaba my business kazitanguire mwana agonze business ogisabira buli kitu nyina gisabira iyo business ogikeka kurunga abantu bakusindika Jen omuntu asaba munogo muntu ari omuntu kusaba tikiri kibi baitu arobukingura nizire ne marahe weekend matobe ndakwanza bayire crusade be crusade ati buli ntagwamensa buli kyakabiri kiyo ijwerora ire yuga nyina kurara yo ariko andale mu bar no kurara yo ati byensi byakufa kureka Jeni nyangira mpaka ine bayi baitu kimanyire in most cases abantu abasaba muno baba nemiti baba babi baba nemitima mibi ati nyongira mutima gubi atokwenda byona mbibaza kame bayichali kwana ngiyo mutima nyo kugambira aro mukazi buli akamparo kali aronya halinya ikaraga aro mukazi oli ikaraga na atere bizina byedini buli kaire bizina byedini baitu mukazi oli ino mutima gubi gujunzi benu wati no gamba edini kumuyamba ki tubaitu wena naiwe tubaitu wena bamu kandi nyo kugambira amazima nyo kuswero muisikinka murora na agenda muno mu church kusaba manya kusaba mukwawukana kikutwawukaniza ati nyewe kungambeje iwamnya advertising kwa abana esende zokutola mu bara mtwala satana himba wana ngutole mu church urange bagamba bata obo haine na woro hangako oine kwa ikimuki 10 na woro hangani kwa kole akwe ruhanga muzimuhera nkaha tuzimuha yeze sende nkaha muzimuhera nkaha basora mbatako esovora ziyamba ayo nayo nyine kusakuzetwalirayo nayo zetwalirayo nkaha mbata kikusikikira ngero kwenda kuyamba ati nkanyondi kateyamba tinkwesora mpayo oro ruseke nayo ora mpayo ngobaje ne bibiri byange kyoka mazima Jeni kankugambire ari omuntu ahinguraniza nko mukazi omuswire buli kaire kona mu kanisa mbu papa twesere kusiba manya nanka musajja oruhanga twesere kusiba baitu nkuswire gokanga kusanga manya nti papa daddy ngoma tugenda mu adadi ito dini yaitu titusabambu buli kaire kenge atinga twakatwe tugire kiro kimo nkarwe ngobe kusaba kyakabi chokene crusade ebamu January then matikiro neno so kuyamba muntu kwegarura biya niyo manye birunge bifunira baitu nyo arobo sabira yo kame kusabira yo neno bisembeze wayi nkurane kusikaka tito iwe takurangera inkunyi obo sembere na hayi hano oti iwe ati ngo munyiriro gugitsembera microphone ati ngo munyiriro guhire mu kusaba niho nguhire muntu wiwe nyiriro ngure mu kusaba amenya birunge bifune mu kusaba omusayija ekyo kyali ekyo musayija yongera osabe oyongera osibe abo kuba kiyo okiyadibire kandi Jeni mbageni nyenda kugamba by the way omudibo oguli hatauni hanu gwe yongereire ki abana bakudibira kimo ati the other day nkabangenzere bino ava piece of yabaira resort ati ndugayo hatu binyabaye ni ndugayo ebisiki bibiri bindabako binye bikutandika kunsuliza nibende bitwara kunterero busuliza mbubambi baby nyagamba orobo hanga omudibo kaguhingura ina tauni hano bakiyadibire enyo ati okimejuli asi kandi hati nyuna abanyetoroire mu kadiba Jeno kadiba kadibe nkadiba omusajja linka naibo ebintu bimanyi jule asintadibe ningama oiro to yenda mazima na mazima gali ntadibe amazima ugamanya omusajja alinka ha aliyo okyali mu bana bakudupa bakwenda kurabamo abakyayenda kurobu kala mazima gali kizibe kinkurora bwire bunu musajja akujja kunkona akwenda akutujja atunia ka business kanga kati yetu akwenda akale nolo nko wa live ola yangamya kwa kulia ka business kanga anu la kwenda abakujja bambi bakona ka business kanga ngongera kubajikiza nyomo na babenda tibankura tibankura baitu iwo kura nyonko oyo uruseke ati iwo rano kura bakino inda iwo kura abakino kunkura business ngitiwa iwo ne okubanye nyonko banko wesere okubonyumirwe nyowe nyonko banko wenyumirwe okubolese nayi waro kumunyumirwa ni okuboyeresere mwange nyoko banko esere ngubata kubesere kiki kuba ni
ito tuli babebi bango kuhebwa mbo ababebi tuli ababebi ekyo kireke no tulina kwetu kanga kuhebwa okenge kikahandikwa nka tulina kala omukazi bomweta bebe abatesako byangu nyo baitu naita araba tweta babebi ate ba nyiti nkube tisako bebiza musajja eyo by the way umusajja omweta ibaraki bobo oli mulave oyino omusajja waawe tugeze biki mabaraki gokira ku mweta yeta ngwana hano ngwana omweta ibara ngwa omweta mabaraki okona nkopese ngambira ho nkwenda ngambire okufuna obutipu nayo tibuli butipu nkwenda kenga abokuba araba kaza araba sajja bakutina nabagaba itu mali jeni ogagira love nyongi ya love nyawange kalo wange muta amo means love amo twabye yetagabuli nyeni byo niko mweta amo twabye yetagabuli ne bachwera yempaako amoti nyunyu aki nyunyu oyireho gamba nti namabara gano gakafoka monotonous gakafoka boring tukalemera mpaka atenyi ni abako nobra muta osanga nobra bebe atasometa bimanyire aro gwa mu love no musige tasomere batakane na makasendo mayo tukia kwa mu love tugwa mu sendo kenge kibasobora bwire bwenyuma so basanga musige nobra muhana mu rujungu tabikenga so no chwa mukumweta ebya mpaka ebya kenga abakino no yenda musajja atasomero nkwendese atamanyiro ne ya Julius omuntu asomera abantu basomera bakusinga tebena sente nibwo chule mtu tuenda basijja batu ayo bagambire iti mwina kuanibwa anti love mpaka sente nyonga kusobora moto yenge ta love without money is like tea without sugar akata bulobora ndaga general lege sente nyewe ne sente tutatu Julius tusako nyangwa nza iwa kukwana kakuba yehulikizeho bomu aja hulike ahulike ati akikuba kulese mwankiki nyofoke inakuba investor ukengene kuteka ina kuinvesting ngam onsange ninyiriro ko expecting nyoko jaga nengwe nebyange ngo izange kuli kurura njene ngo zange zinjwaire njene kati zange zinjwai ona kunteka muna kungulira ati iwa kuteka mu kumuteka muki ante kwali nteka mu nsimire na yiwe nikuteka mu nyene stibili mpaka but for you the master inakuteka msente impanko we abukoro sakungamba wakuteka mu iwe toina kyo kumuteka mu nekimu nyangira akuteke munayino muteka abokuba itizi kikuba kibi muno muntu kugamba nti ntamuseje nuwakuteke iwe kumuteka muki like kusigikira aramusije okuteka muno leke makuteka tuteka mbana baina waka kurungi waka yo mukitabu aho tekera mukimu yibaze usajja inakuja yekapikire hivi agamba banywa kakajusi kala kajusi oketa kala kajusi kali kanyebere kala kajusi okira kunyokana kagarama mani kisaije kampenkoni baje baginyuire mpenkoni ero akugietaga nyonku giba bya mpenkoni ni banywa niyo banywe mwekame iti atungambire akantu kwantu kakabazaho batu kambire kimukulira kimaba saije kantu kiya iyo by the way sound eduka ni trending abantu kani bagikora mu challenge tukambire muno kuli abasaija kandi tukiya akukimayinjire sinyo tingiaterwa munyoka kugambye bwire buno tukiaterwa mutu irengani mbayikiza tukiaterwa mutwe tukiaterwa mtabana bo biskimbu hati ombya miroki alontereka kutere nduru kelo kumbya mawo nenyoni nitakuterera simu mwino muze omusiko mukozese kya lero then no expecting omusiko kuterera simu gamba hati abwaki otakantere bikibiki nyowo kumbya mawo kya lonyi kandi nitakuterera simu kwetegerezo rere gota ngukuleka akonka manye bulo mutiko jamu anti mukujja ne bigenderwa bingi tukajwa arokujja in expectation ya sente ni ntazikuha already disappointment hata Julius sasa kubiyama nayi utakante ile musente ikitikisa never in my life never nkugamba arahaba yaya bakuzi nuka ngambito kamusweto kamusangire nyewe banja mama Luseke na akatale mama mama Luseke ntero Luseke nyakulira besika batero Luseke nkusoka kusekura mo Luseke nkutero Luseke tokukize umesiki kubema na museke takaka kutere musente aso kutekemu okengere nobora muhoga nobora kulekota fuwa ikasa oziriri
Kihusana nkakiri kitwabaza uganda ati buli mukazi wena kwetunda. Okengere abo tukene kiyokora omusijja ne bora amukolera ota ne bora amukora kibuse mama akusigara akulekere no bora amukolera binga abasige tebakusima embwezi ati ijaro podcast yenkozerege nyagamba nyagamba abakazi otakombekera omusajja banzo okenge itaka kikakiri okuombekaho omusajja abandi tibankengerege baita amazi magalimba gambirege omusajja wena akukwaine no endagamba ati kamuombeke katube itwena kainga itaka lyokuombekaho iwala tekakena nyote kakukena ata araba abakazi abakombeka abasajja omuitaka lyo rutoba zeri orusenyisenyi enjura bwe kugwa omusajja nagenda araba bakuombeka haitaka erina henka yana omusajja niba mukayanira buli muntu nina mukayanira ali wa community mali ani wemba yene bagamba balikeka yanira abasajja tulatugabane nankayiwe jua satauna tula hotspot omusajja wena nanyo niwe nyina ento yokayanira abasajja mu biyeganyiri nyoko bagamba bulikyo mukona kulwanira omusajja akwenekya aloko akumurwane kwa kutere entomi oja kutere entomi gweyerege kulwana no mwana akusekule akusise face onda batakyasa na kukwana okengere tula hotspot omusajja woyina nanyoni wonyina okengere omusajja ukota my love nanyoni wonkota my love you everything my everything so mulekeka ayana embaga nizeri haki ekikubawukaniza mbakazi ekikubawukaniza ota ekikubawukaniza ntati nyoka omusajja mutwaire wiwa kulekeire kimwazi atofokero wange nyenye wa abasajja tibachawa Julius timuchawa nyonyi na baikisi bange okengere aya ino musajja omuyeni omukazi wayimuka chokana kolekiza kimusinga omuha chance akiora abasajja tibaleka nkongera kubayijukiza bana enyumwe sotinge mwekolo mweyora yole mumayina bali mukugamulekeka yandi abasajja kana musajja bokumurwanira akumanya ombo kumwenda muno akamanya okumwenda muno nda kumanya jakutaka kurabya baita amazi magali jeni nyonkwenda yo mukaza akundwanira atojamufu okikenga nkwenda yo mukaza akundwaniremu okurura nkali akatali hali abakazi bayije betere entomi Nagaruga Julius mweganyire Julius betera akatala nyokurwanira omusajja nkono omusajja ninkurwanira ntene kinkora nisiba mukambi yamire buli kimino kinkolera okenge buli kimu ne plot ziraho zibiyamire ni hangusa kurwanire banyo Julius aroko ndwanira ntabine baitu kuli ndi sawa sawa ati njagiri ya sawa sawa ngenda agiri ati tokunyumirwa mbombe ati kunyumirwa mbu ngakufuna umubiri gwa utogusebe busa yebe bya buli muntu aina mulinga asemererwamu arosi kuba sente ntazini baitu sawa ndi sawa sawa rwanira omusajja aine kyakuhereza atinka abakazi bazali abo kutekeza kiki kyamane kibakwenda sente bazini kimanisa ati sazine kibakufa muno sawa sawa ati nenye musike mukolese ndi mufuweke kiyonga tusa kunyojusa nakondo baitu jeni yokwenda mabakazi kundwanira bakurwanire abaloko bahero muje mu murwanire kwenda bateranga na main street yali bajuranga barwana aruna bakurwanira gabaloko bakoyaga Julius wange bakurwane babingambira aro kiro kimaro musikiwe nyakwana kasaidi za kigorobi yoko ati girlfriend wanga agenda mukenga ntaliyo akwate simu yanga hamwe namba ye ato bayi hamwe namba yaye amuterera hati bwamuterera atandika kubujuma iwo musajja wange mwewaire ki mweganyire omanyira ali turugire manya biki amukazi agamba akatoka nawe akamutekera akateka esimu ameze amutekera obuzina obumanyiro obusomozo muja osimu yekera yabumute okoto kuntera obuzina silwana manya sirwacho mvuma nabo sivuganye nawe omukazi yagichwa esimu baitu nkwenda kugambira omusikyola akaisana bagambira bamutankwire nto baita anyende yeja yanyende omuisiki nkugambira end point nkuru nyikangira byawana konga kujukiza mukaibanyo nambaloli nyotali ntambara otali ntamba sana tali kukema akanyoje no woro emiwe famu ndakolega kujuma nyonja kujuma ochule mulolera abana banyoko itatu nebizi byetu tukwa nebizi byeta muntu ndo abazi bagali ntera makaisani mukabara akulumbire jeni tunebizi byomono lisingo madhara nyonyi nebizi byange kanyo obara kunteza omutwe so guma nebizi bya wasingo madhara nyongu mebizi byange byobara kunteza omutwe okengere omusige bakwana koza ka sente leka kunteza omutwe baganga ni stalking page zaidi mukaona ngene ka page ya wa TikTok takakana viewing mukike na yirukira status za Naijan abandi bayizira munanka mufeka account fake account ntakujuma nyomba manya aro akunjuma gacho kanyo no burangi musige tinja mutayisa
Ara kujuma. Mama. Onkonyoka kujikiza musige ati njamuleka. Nyo je na mseja. Ati omundaleka musige na yendo abakazi mfoke musiyazi. Nyo omundaleka musige na yendo. Omusige wati ni wo mutarugiro. Olahero ko kimenta amukaba musige wati njamutayisa. Niga amazima. Ati kara kuruga. Ndo akurugo. Akuruga je no muhinda. Na yonyi kaliro muhinda wabo. Omutaka mukurusede mbene munangeze koraki. Omusajja kandi bagambire mu makurusede oko mukurogera ye mukwani musabe sare ezo oburogo. Atika ngo amenyo jire sare isaba omusajja wanga a providing ona. Ito atungana enganize. Omusajja jire omusajja wanga tinine kintu sakukayanira. Tinyina kukayanireki. Esente nyo musikinye iki yebite bimu obukubota kusobala. Nyo wade jire somagumu kusako iki yebite byona binkwenda. Nkubisobora apart from sex. Bite hati jeni nkwenda tugeze tugeze mukabara araha kutamba iri hari mu kamera aho banzo omurangire yo mujume tunura hari mu kamera tugeze kamera ge niyo mukabaro banzo mutandikeho hayizire yakugamba jeni rugari musajja wange omanyira hati ali turugire iwe manyina mali mtu wala nanyo mtu wala ha omanyira abana be muzairemo nanyonge nakuzara ngaja kujize toy yagamba jeni oli malaya musajja murugeo ogo niwe wasokeiro ne wali malaya ayakwire embuzo mayina balaki yaje buli kikaguzo kyono ina answer yake ina answer anyegendereze nyege yakugamba jeni we omusajja aroha ajja kulekaho engeri yandekero ne engeri ya kulekero nanyo ajja kundekaho kana ina kufuna ondi so niko ngabagamba muyoyora yole muyitulwanisa abatulwanisa oboli mukaibanyo tulwanisa atapatana jitu siko mutuba mutumbu bangu atikano wakasatu na wakwenda nawe inyo nababingi atujja kwataga nyo mukubandi second wife leka tukwatagana first wife tutero third wife tunakwatagana mitu byo kuyungangana nanyongambi kyonka kandi amazima gali jeni omusajja wabakazi bayingi tamanyono ruforu muita tarumanya maibo buli mukazi abanasikana agaro mwaye ono nasikana agaro mwaye nyina besikaba kumanya bendo mojo mbatana banywane mbamanyire bakimanyire choko mojebe mukora omojebe bamukora kuno mojena rara kusirana bikibike bamudoma bana bakamuyunga yunga baisikaba bendo mojo mukoyemanya eyo utaraba mukamira dear sister eswejusi koraginaka iwe omusajja ida abakazi bayingi kiba mukora nkwenda kugambira bakudomahaza otokura omusinka atwaira akatundako babandi babukamuliramu ebintu muntu wiwe babukamuliramu ebintu nero katuna nikanura kwenda ku mukazi na ankoli ni wako hakiri niho okufunda ho bahakiri nagenda mu cyachi bose boje nyawo jenye tini ibadira wembe genye nakunyumiza nyina kugamba balandlord banu kabafokire kizibu abalandlord mfokire kizibu kiro biro 8 nibyo 8 ati bakubanja renti lokasaswire nyonki yale chonga bala bakutera muna masimu nyona mbali impangisize nyonko baza ni kwa anyoko nontero esimu simu ogitera nyonga yakupangisa njota kimanyire nyina gisasu iwe esimu ga gitera ali landodi bakutera nakubanjo mugambo takamba njago wange nyomu musasura taka nemezi kutakaba inoku wao musasura tubandukia kutamugu ni muongera nyota kamba njago baito busai sente zinu mankezo obupangisa wewe ozihimba zona nozihaje nizikuruma nohura nizikuruma ati nkabasasura emyezi nyingi ezo osangola injie mtoro ikumo mwezi ati zihimba mwezi nketanezi kandi ikumi abana bakuyaya mujuze mitwaro asatu kinana kandi nabo bakorana mu mujuze asatu tibana nikibaina tibaina mbakina ati barakuralira mujuye mitwaro asatu yadde sente omanyire ko kegerengere keramira okora mujuye asatu okora mujuye asatu na kantu kuna koina nkaiwe ati we njeze kusasura njazi yanka unanka waka hali legi oiro bejeni bangambira abasikimu ino business obumukoro buli security bandi mukutunda bichoka byanyu byensono bu video haheru oku abana bakoga video ne babutunda haheru iyo jeno kororo musikia kwegonza hana aina ka sente biki aina ebintu byakora babikora jeni atauni hano bizireho imahano ati nyonda baza advice kino baza advice bampuliriza wamakora azilonga zobukwa nibikusinge nibikwase nyonyo banyumize nyoba nyumize gyo manye ekinde kisa kyasini kigire kutunda muno mbotalo bine bichuka mbere go kama ne bakubigura muno
ebamya zikulibata bakubigura muno ntamanya bakubikozesa munanko ebamya zikulibata bazikozesa kuli asini aba muzuri mukwato bunanko bu video buni babutunda yabana ni uchanga bali munju ya bei manya bikibiki oina wamaina kutokola bana no molekana kugamba nti work hard how na gani ntamanya kutunda bu video aero yadazana hati omayeki bakora basetinga hano na asagamba wali munyakenyo babiki ite munya Uganda tutakusakurora baita tita okumuroro ko sa VPN nyaro face z'abantu zensanga yo ezemanyire ninzi sanga ininga face yo nukamumanyire ageni cyalo kwaha bati geni nkakusanga yo ganayo video bwa buli okubompe muire abantu bakweyiya bakoze sende za rent abalalo bafuke kizibu bojiga no pangisa kala abalale dabo baba babi nyobo cyo kupangisa njuzo omukazi nzigara nkyo ire mwetu nyereke enjuzo omukazi kandi mukazi ha mukazi babi kizibu muno mantu babi muno baby aitwanga wa kabaragira ba muno hanu bayingi muno abantu kamera so ati mukazi ha mukazi baba bazibu muno kandi hati ne kintu ekindi otapangisa gahanju ezalandi road ali munaku bababi enje no sanga oburento bwayo bunu bwatunulire muno buonga ogo nawe abamuzibu muno asabiriza muno buli wa alaka ulire obunaka taina makasente na kukonkona wale tanati yatakao ina kukonkona na kukonkona banyo bali gikonko ataba babazibu muno nyoti nkamufunanga babazibu nyo wade ndiye munjuza otokiziba kukonkona neti yawe takao ireyo kana otukukiza kukonkona neti yawe ho ireyo akomyezi nkaye munji yawe ngaja ningisobora enjike ngaja ningisoba kino bana kukonkona kumara emirembe mukuru konka no muntu bakushumbe enkoko no mubanje mukuba bana ebisinge obusinge mukuba era tiwachumbe enkoko no nkubanje nini nkubanje bwe tunange kikindeme kuliyamba bako kumbanje ojantu mukubatuntuza antu mubamazire emirembe nyobo jinya papa kandi hati nkabasajja bana abasomba Land Road bakuroro sombere nakubanja renta ine kiso kya kurora nengera kuyimba muona nakurora na mukaza maragena iwe okusomba njuza ngechoka nkubanje sende zitina ziti abandu manyikire bakora ajja natandika kwebali sahere ebigambo iwo limunda najja nabare ebigambo mukwikara kukora obwenzi esente za rent kazibalemere ajja heru natalika kubaza ebigambo natandika kukona ebigambo muri mubwenzi baitu rent ebalemere yiti musana ati cyari cyana kibabo kina munjo nikigamba agambo ati nyoki nkora ngambogo tata wange akubaliza muri balina bakubanja balemere kusasura rent gamba aromu ojo ayerasero muisikia mudupa ya mugamba ni we landlord wao kuma omuji yamugamba ati ikara munjege sorozege bana pangisa bona kuma musijja kwa nenda mulya amusabire no busente buna muhole ayiruka gende kora hero omusika ikarao omoja mwerezo busente amanyire ajja kutandika kusoroza rent omusika kwa mumoja kamuza baba milioni nka 3 moja ikagenda hero yamugasigika no soroza rent zili kuma omusika bamudupiri omoja genda akora hero mukazi omusikire rent byawo ayoga na mbogo akwayo di biki omusaka na kutanga kubanja rent karora landlord nuna jana mubanje iwe rent data muni nyola landlord na ndipo landlord okombe kiki kolika njuza na musiki wangagamba zanjuza ina ndipo kiki yagaga kufera omaga kutera musiki yamugamba obo kudoma baita akazimu wata utamweki andike kikole kyanti njo ati nzino akamuho bana receipt book bana ata basigazi kisagati kawali kirima basigazi okenge akoga na basigazi abasigazi bugezenge ko rusagati kama abasinga baje basigazi bali banyoni baye yabalira mediro okenge ata boje bajega bwire bugenze busikina lindawo bahabuza ata boje bamugamba ndikatuma ile kabitu habuza tukabani muwekwana tujja kupanga pange MP busiru wa bakudupa nayo liri siru okenge choko moja la heru akamusaka ga kururo omoja amukuira mtu amukuire milioni 3 za years way akarura la lelina jana mubanje namga mpesende zange na ninyohana la ledi menya bike bita ko mwanga mungu sikia mgatuka muji yange kama tira police obo nitakana tira musimuzo mwabo nyamwana msijanga kama nyombekerenja kazigisigia ngira rent akandekerenje ensoroza hanu rent kakagara najima kana bo mwabo bati buire bono embere kama migeti mungaro somwe panke pamwe nambali mukangira musike bakoze kintu so kitolerezo niko kankabagamba buli bafune kadi ze motoka zo musayija musike bakoze motoko bovugemo obonko panga amusabe kadi ye motoka bana navuga novuge motoka ye musike bana kadi ye motoka ikiba kuchao tujja kuseka
abasiga by the way kabagamba nabisikiji we ogano kwa nibo ono tingo musega ine motoka takutuwe pankira my money has uko noteira hero otomkono my money hazeka sweetheart bagenda kuchawa tugwe dro nogano kama mse ntaka kunyumiza abanyoni bawe my money hazeka otekenda controlling ano yefora oli wa klasi ngo abalekere atembere klasi klasi ndi umusige wine motoka okora abani yambagambire usiyaga kumpikinga ne motoka yaye nkongera kubajukize motoka yomusige teba yawe azonga zoko ine kadi ye motoka ne soma mabara gawe motoka ya oli right kutwe pankira batuka no bokubo ine motoka yomusaija etera mabara gawe katwe pankira nyamba idana nyaro bendora akuvuge motoka yomusaija tamanyire na price yaye tagimanyire ndakutwe bufolera it is okosa givuga nta bokore musaija wa baitulika kuifora nti ngu agara na posting anti God is good manyire to manyire na bei yaje aroho bwisiki abukupasinga amwe wife to a CEO okengere oli wife wa CEO but business teriya utereza makantu linda hobe CEO nkaiwe okengere nibo tayi kutuwefoleraho je naho tera munaho business yo musaija otaki kuweframbu mbu abakoli mukazi wa CEO hata utakukunia abagezi ba muntu muleke kumanyira abagenzi ba nokikusana nkanyonko bunkukuana Kitara TV kubitafukiri yao. Okengere. Nakwa forambu I'm the CEO of Kitara TV tulizenga okengere. Tere business yawe. Oli musajja wa no barakuchawa Kitara TV ya kusigaraho. Okengere. Na nyobo orajo kanyenda. Generation center ja kusigaraho obutuku waukana. Eduka okatimanga ga kusigara ni mbutunda. Toka kuna business yange mbo akokukayizire mbo nanga oli nanga musajja wange oiro haro kunanga oiro kifokero official for example mwagenda mwatera ni wedding nabo introduction tebagibara wedding hata onubo kuboli party oli nayo director tibuli busungu badase oiro anta abantu benda kwefole kinte kibatali muleke kufekinga life okenge korere byawe ireka kupangisa ibintu bimusajja mbu hata musige waine motoka tukutwefongera kutwefolera umusige waine apartment sinkata kutumanyira my man has apartments manya tulizenga tiziriza osano memezo kamukaguze number plate ya motoka atagimanyire gamba ukamuhabuza na price ya side mire atagimanya ne bei ya umupira gwe motoka atagimanya okenge so now ekitukubazaho no your level mumanye level zanyu gamba nabata bakutujumaga mbenyenda nabo kankara byokano obokuba no harana level yawe mbeni saba mbusaba bantu bange muharane level zanyu ogano harana nyojeni tinkumaino okumanya okengere gamba maybe no mparana takumusanga mwanda kuchwe kichwanta so tatinyina bwire bwawe bwire buntu tuku planning ya future yetebereta okengere obwire bokumara no harana jeni ijo nyanuzo nga jeni okakorota kuba oti tali kumara obwire bokutaka kumungana na okutaka kumpara na utaka kueforo okumpesa nyoje ne burambe nyote mungu ndana nyone bokumpesa tuniyo kusaku nyawo okenge toina no hati nyo wendora rwakati kama stamp pa hati nyaro no bundura internet aho je aro mutajja nakujume kigambo mugambo muntu ne kigambo kinu kiyanjumire ekimbanza kuyiruka kora kugenda mu profile kurora kuisana wote dole hara kuisana hata ogenda no sanga no seka akujumire wana kalo kumbi mumpukuru mukiyaro wana ayembere mugire alo dogaro wagawage no some by the way nseka na nyonseka nseka ni ngamba kama obwire obukusinga nyo like inga comments zabo ni nitekana sticker na ni kolekya ntizi sometimes amuntu oiro gamba nti obuzibu buhali buba people don't know nti nanka social media yenu sometimes it is nkietenta a virtual life you understand hata abantu virtual life enegenda nebadupa jeni kankugambire kiroli tokurora nto chagama nta internet ndi bakukenga bato bolifuna ikizibu nboliki ayira mali you understand tolifuna nakuyamba so internet life eneba virtual these are virtual people abatu following abiki oja kwesanga obutufune ebizibu 20% niba bakusha kujja bakatuyamba mali the rest tibenda kumanya niko okurora nti nkaba nyenda gamba abantu bofutunga ekizibu tikiri kirungi kukoraki kukitera abantu
you understand nyo ndiko kurura nti success zange ebintu byange biri serious biki toli birora internet mali iyo kimanyire perception ya internet yange ta different aga mojoga kahongolera mojoga ta muyali mojoga ta habiki because nkimanyire tinsa kugamba ebintu ebiri serious because you a virtual person, you understand buso kyamani kyojja kunkolera kyojja kunyamba kiriawo. You understand? Mparanira kuti nkumanyire omwana agamba comments za muzikumawo ku TikTok zikomawo ku TikTok ground birara nyu tiza na malizika kunkwataho ne boramparana nyara rusikoro manyi rugano jirindira no mparana ni bigizoro niyo nilikuwa nyoso cyane boramparana obaruwaru kusinga akafiga figa kinayo ati figa taina ye warat aikara bagarizo bunyo ngoroso baituko kalimu katiyo kati akabina katiyo kali katiyo oma esanamo mulema akalemara bokubagaraza chokana jena mparana chali na juma chali ni ndura ninga chalo no bambi umeki kusinga ku musekesi omuntu akuharana akiyakolera kujuwara nokulya so okuharana nyowo okuyina ubongo bokena kitombo kolera kujuwara nokulya tweza nokanga mbagambye nkole mbakole video ya TikTok nyingi akala nyaga mabungu wani muharana harana levu zao okengere omanyate bano oharana jene maybe ngabege bano harana wa business aba business muharana ngane uko oliwo mukano siba muko oliwo rugambo harana worugambo mugezo ngemisibanga namukani muhesangana ukengere uko no harana Julius muharana kimayene kiyaina newe ine kiyoina hanyo borampana namukama wange okyakolera kujuwara okyakolera kulia nyoje ni bwire no bongo bange bundi nyoje ne bokufune sende bwinti kyagamba hati nyina kujuwara okenge bwire no kuplaningira future tukuplaninga nyinke tubere tuta okenge ezengo izo kujwa nyinke musoma bakutamu by the other abandi abakaine ebizo byo kujuwara nyinke musoma bwaraje munju yakachwenjege kagitwara akaziba zone ngo tuna ontandikwa no rugale ekyo abandi atakusana kuza affordinga baba nagenda tugeze nkapate na tuza mutaina ro kujuwara materera kwe nanka kuba mutizo rugoye ayikusenga sekere nyo abana abano sikibanyumira osibano no juma ka business kankati ito but business yange ntito nyina yo batigwe to inayo okengere some of you a business yange ntito but mugiye goma but okusagi planningira tokusagi funa okengere so at least bana katitaka awe but kana utabene nekikote kyabandi utapakize kyabandi okengere so busko omeliki mbene pane erimba isiki kujuwara ati nyoto kuran bamanyote ngira iPhone simenge tata iPhone ta UK use but ta iPhone so all bako jale na kwarana ina iPhone akurali wa mane na kusinga level obo nkwizira obuzibo bulimba isiki no let me tell you banzo simbe hakati yao sometimes are bintu bimubazani binsekesa so someone thinks having an iPhone is an achievement ati okururanka nyo iPhone zitinzenda ntamusaje wa Samsung Samsung ni you understand hati so someone ukubandi na iPhone izi kile mutauni omwana kubana akorana na iPhone akujua kutera buteramba maiso oti na bazazi what kind of mentality is that mama bana nyemukyali bana bato Jesus nyoko kubana ombarana making sure okuzira obwongo omuntu kubana iPhone nakutekeza kyamani kizana achievement ati iPhone ikale ebizibu muhoima town ate kula olekero byala ahoima hana kala baski abaski obanga babaski bahoima kati jaga hoima kwa kicho ahoima bale bale hoima mutauni muna rabana abanyekera abaski abali town hana muri banyakiaro omwana kubana iPhone nikina yefora mubaranda kuzina esimaki kwa sirati akwenda umurole akwa kuhara na no kiaro because kiaro no kuba otali exposed ngongera kubayijukiza nyo kurora Julius okura business yange genyina ntito but limo sende zigura iPhone chokaba kinya steering business yange no kiaro Jen you cannot tell me it is okay to have a good phone kandi good phone it is not all about brands buloma kuchuzinga brand yakwenda osa kuchuzinga iPhone nyoka chuzinga Samsung akachuzinga brand ikusikire yinkwenda you understand but it is stupidity thinking mbo having a certain brand of phone it is an achievement you understand kumanyisa oli musiru okyali hale vegyo you're not exposed you understand okyali hale very erevere yobunaku you understand yobunaku hali abantu babaterera oburango mbo bunzalo bukuhindura ebihimba nizibufura nyama okyali hale vegyo ngogurwa kanzali Canada bokaka ajja kuti kikusana kikusana nko omuntu ngobo kunsanga nindye ebihimba munanka oba mu hotel banka ukatekereza nti
ndi wamani no kikakurekeza nti kwankulia bihimba tinyina literally does it matter to bandireke gamba niyo ngamba people like you Jane into ukiala unti ato bandireke ekyokuleka kyali kizi nyo wade usagana nombaranko ngoye nkanaka kasabe amaizi you understand nti omuntu asakulya ekya kwenda tibiri byo kwehemba uko no ina kwehemba wembe bwenga okenge boja bana bila tawuni hano bojujira so namba lutali tukaramba isikitu tubarora mbutalao tubantu barora buli type nyera betu bantu bakituzungana muno osabasanga mbaro basanga muhando okwo omuntu gyose nakwanto mumanyire nena kutegereka bana gamusigo timwe nakonga kujiza no bali kutanyena nanyo tingwena oiro omuntu oiro Jane abantu amunsi muno buli muntu mpaka tetasa kwenda ajja kuba kwenda na batakwenda kanate nakohara nobo olikole birungi bitara ajja mpaka atakoraki tosako ba musimu no tena abatakwenda bokona abatakwenda abo nakoleza abakupushinga kola na amani hato kurura Yesu wenkata je yakole birungi hano hansa baito manyira abantu bakiba muisiri abanyanzi gwa baye bamuharagana inda bamuharanaga no kumita bamuisiri even up to now we have people who hate Jesus mali bali mubake ati iwe niwo so ebyo bibamu mu bomezi bo bulikiro turubata tujja kusanga oli nakwenda oli tatakwenda oli mwavuta maino mumanya oiro reka kugamba nti muntu kumuharana deka kwefora muno manyiro omuntu Jane abantu abagani befora nti batumanyire muno tena mbalo manyire abantu abo omuntu nagenda nakuteka ekibozi no sanga oli nakunyumize na mu bata bambalize mutawuni muno abana bakambaza obunako ate juke ito mwaitu nyona mbalinya kulira obwire ombuto bwange niso kambaza kasoreka ngati nisoma ndi primary mama wange yapangisa kajuko budongo okura hati bwire obo hata abantu mpaka bwire nabasika babere bamanya banyona batukuzirama bamatukirana munjeri wenge hati no ole bana kujuma mwanyi mutana abana kumurana munjiri budongo kengene which is okay hati ensi muli tusatu ingana yes ngura munjiri budongo yiwe inaki kale bwire ngura munjiri budongo nyine kinyina inaka bizina nyobo bino bakonyita jeleni shusento wenkaito iwe inaki tugeze iwe bukuwa no njuma bagambo yeye kyo ina iwe inaki so basikepo kwano juma mugenzi wa mekinga shuwene kyo musingisa kandi ekitukuroraho okengere aliko efora nyago musingisa kabina musingisa iPhone ingire ibe chimetirire biga kuwa byona eri tibukwa mbe ibere chimetirire kwaga bulo mwana biga kugwa limaniri huwa naleri huwao no but kandi okorola enseno itena tutusako ingana tutusako bahalevemu bukuba nonsinga it is okay the good thing it nanyowa I'm not seated I'm also working intinja kwikankoleki mbe kurungi you understand kikiro kino sakuba nonsinga but okutekeza myaka 5 nti tujja kuba na nyonde halevo yendo sazi abantu tukirana niga mazima kala kusako banyina business inkoto then nyenke kweno jana osinga no kusinga nambali ndo kenge so okuro abantu nyobo kwano harano omuntu toli kurakurana abantu nyobo ine itima na ikoto likurakurana no bana oteleza majino sabesara za urangata zigarukamu hapo ko ine itima one kitima tema to kuendeza rongata kugaruka mo utakuendeza by the one of pharmacy dero kunkubaza nani so Rinda Jane Maiwara bakiatuhondera hantekanize kibono omuntu tuina Jenlin Shoe Center tuba nawe every single Monday of course ne kibozibozi kyaitu kinu ara bibozi betu nababyenda Jane yenda abantu batwenda bami obera abantu batuhondera comments aro abantu bendora kuruga munsi za heru woko nkandi bagamba batuhondera batwenda oira abantu bakantema kunsa bagenda namba yawo buli kairi bojo kangisomera dero le kambi iheho Jane bahereze namba yawe kambeze namba yangi yesimu tera business is business nabakwenda kwana ati kwana bantu nyo kwana aboja abantu baikara mu inbox yange tuhereze namba ya Jane tuhereze namba ya Jane tuhereze namba ya Jane ogo enamba yange ya business ati gisome mbe iheho enamba yange ri 07 60 0716 ekayanye It is 0760 16 44 52 It is 0760 16 44 52 It is WhatsApp Yes babatera nobaza business no kunyimisiza akabozibozi mbozi ki ara omwana okora nyongeri nyende sente no muntu no banterese mna mpe mbozi tinkwabwire na nyomi sampura nyende sente nyona ati nkani noni call zezo mbamanyiro na hao na tero ba business era kwatira wangu bero genda kuura manya tinkwenda akoranya kwegomba aho nkuchiwera mbaire ninku
kale kunda mukyawo kiryoke baita ati busekimbiza nko muntu kumbipinga okagamba kale ko muterere nagamba nti atimba ninkura mukiyawo atubere nonda mukyawo nanyo timbi endali ya timbi mbumba ninkura mukiyawo nonda mukiyawo nko oli minister of what amasimu genkwenda nte ati ngu wati nkona nyoka mobile mana ka message obaire nonda mukiyawo ko tatere direct nyobani nda kunda mukya listen nikia ka message ka mobile manebo jina nyonsekeo ngabo je mwana wendiyo ndetayo twizi twerezeo twizi otekere mu glass tunyweho ayo kunywa kijeni nyakunywa ka soda nangayo ona kunywa soda okunywa soda ki ngunywa akananga ka Pepsi ako akunywa Pepsi oba na nyowe baitu teka mu glass baraka kashika kukalikati niko era mwana ukoma bangambire geba kampaire bakakukani mwana tumalesho tugende okafuna namba mwana nonkwenda kajjanu nkakuwana drive mwana iwe steparo hano baino bwana na buda buto eni steparo mr yakunyirira steparo mali mwana kantakaje okimende seratu nyanti kaje ko mwana steparo kenenyirira steparo kunyirira abantu winyi nyonsinga kwenda ho bukazi butabwa amani baino bwana bwa amani bwine mibiri kanti bwina biherere wa abana baina skini tebuli bwanchwera nyatire ko nkugambye kana ko tena sent tokubona bayjene ebisipi biteyira abana atawunaho ebisipi ekisipi ogimanyi except kale atugaruke mazi matema except ebisipi to bimanyire ebisipi bojoje timbi nyo kale bangamba ebisipi bibabiye bihere ebintu buli ontebege ekisipi kusa kutera hona mulingo kwaukana bire bisipi bino muntu kuba ina kawuka ekisipi nyamazi matinka editing bigendiza kurungi ari omuntu kikutira kabla kapa arebi kusamutera kunenyuma orundi biti cyane hari ibindi bikubatera gabibero bamu babambe bakuboga bazairo no burwaire jeni cyali sabite werege tukaraza tukaziko mwantu tabere omwana more omukatale cyali omukatale bamba akafomu iskogo nokabommanyi nkamukenga nyonga nganyamururaga nkamukengera ro misikondi wa black akora mukatale cyali nya abakapa kabanywani muno zuko bakira manyamo tarasta manyarasa rasta mwisikira rasta mutarasta bakora mukatale akoraki na watu nangaino omnanga atuna nawe nyanya nikomplani no nawe inatunde nyanya iyo urabahora bakuri naba inatunde nyanya oli nanyamazi magati yamanyamazi mamenta kumanya kyakutuna nalonga nando akanyowe nyowe kama takoma ina malino mundago nyine gwakolerawo chikanyonya mururaga akamuno yayinaga muno kitara FCG yayendaga kitara FCG buli mupira no byegezine bagezira hera kagendo mwana uko cyane nyona nyomba into my personal baitu kandi antato manyiro okurora jeni buli rororo musikinko gwo mutafire ali musigazi nkaba bafire niso ina mulingo wekanga mwana utina muno gati utina misa naite tukugenda tugenda kufabana nyuma kambe kuli obusente bwanyu kandi araba kataro no muzina afire wa bunyoro method todi tokumumanya mali tinkinira nto mukenga bata ro muzini wa masindoko wa method todi arakazina ke yazinire baketa muhara wa binoijo niwabo murungi muhara wa binoijo afuire cyali method todi afuire geijo afuire gecyali method todi hati kandi kikugambwa abyamirege kurungi basangi nyicyakara afuire arona abandi bakungamba babalizege nawe even 2 days back mali ati mwe kambe kuli obusente bwanyu kionka misa kangambire wewe omuntu borro omuntu afeire jeni wegonze nyokugambira weekend nkutwala autunka ogende wegonze ho tugenda akati kati so baterera akatale nyabura kale nja kutwara nyo amazima chali ngene bare nja kutwara tafwayo nja kutwara tafwayo ngo baito baterera akatale baitu kenkugamba akiri bamfole baba sponsor ba shene abata bombenda era kaba olikenda babu sponsoring show ngire kaba sabaneze mkabaga batu fune coach wa mapiano abata batu fune coach ya bai mwana batana mapiano mwana mwenye wili uikasa haikuma nokana kwatana itama otakubimanya iyo togamanyiri abataraka tuku aho ni honka ngakenga baitu nimisa na nyowe obakasa bakorani dugu ani ngakora moto bukwana mbanda yakenga nonke ngakenga misa na nyewe bya mazina bikande chokada zindi lakim idanzi ngobazo mu kitabo akwaha
Bai misa na nyama zinagakande maniga mazima. Ebyongo baturage. Tujja kumalira. Bai na mazinagakande maniga mazima. Ato iro siteparo bai na birthday hano. Stepalo baina birthday bambi. Batayiro ebidongo baina birthday. So buli kimu kiba kwenda nbakisanga hano. No busodo ba kwenda birthday so buli kimu bakusaki kole. Ato busodo bo kabata. Na lodge nzibuine hano. Nkarura ka video ka tizili lodge. Tizili lodge. Guest house. Omai lodge, omai lati lodge. Lodge ki abantu batekeza bagamba lodge, batekeza ziri. Kala ite guest house. Ine kali nungi bali mkali no kubya mahiguru. Norora X wana alama kati nyenda ba X. Nonda mchwere kichwanta. No muhema. Nyoma ikikyande masize kuombeka nyenda kuombeka kalina. Otega barore kasi no bahema. Nimbo chwere kichwanta. Ndagama nanga iwe okiyaliyo. Ombo inege ndi. Nyonsa butakugamba oga kura kichwenta nikikugwa mutu. Iba Julius. Jena ba pharmacy bakoze oba nankire ko. Abantu ba pharmacy amazima ambajoye pharmacy clinic na marwaru tubajiwaire. Enyo obwire bwenyuma ogenda bakebera musiki munywani wange bamba ino burwaire. Bakabakaina. Data you bring jaba kurole. Beautiful girl mbazo bayi oiro tatera kamera omutwe. Raba not. Aha, this is good. This is good. Sembera hanu bakurole. Mumurozere beautiful girl. Asembere kuntiba murora. Asembere kunu mwa Julius bamurole. Ija sembera. Ijo baramuki abantu. Ijo baramuki yo. Ate enamba kumara hanu ningitwara. Takwa nukubaza. Oino musayi. Baida ukasikemba zaba bafama. Oino musayi. Banzo ngambiro ino musayi. Omukazi tabawo omusiki wa. Njakuhambura yo. Muntu amafama sabo kibambi hizo nabo kala babona abanaka abamarwaro cyalo musikiba mukebero burwaire ainabo kale buka takimanyira inabo wamusangira inabo olagera kani murarasa ujika buno bunasinasi buba bukozereki obunaso buba bwinaho kale buba buto kengere buba size zaitu zino osangeze muirwaro naso kutikimanyire bamukabaro obata kuwenda cyane tujja tukebera obatujanja baba nkezikezo ndwere bidodore bike nkambando ebitabisuwaza umusika abamukebera basangana nabo kale ya mkansolinga kurungi ko muntu wagena murarasa but kandi ekyo kibi that is an professional so yera nyoka ngena kuga kubaza abantu nyitu bajiwaye ekyo kibi muno ero muntu nasi yakozere ekintu ekyo it is bad ogo musango igulisu bakusa kusiba you are not supposed to disclose nanka the health status eyo murwaire amazima mukora kubi it is bad musango ogana no gro akajumako ko erindo babulidiyo babuki ni wakusigara no yabuze yo kumbaza tobikora bani tube bantu bakuru atara before baba malaika baitu kandi ukofara baba malaika when you announce ekimanyira banansa abo bayina nekirahire kibarahira butajjajja sabi ensita z'abantu obuko linaso ino rugambo je tukole guno omulimo no ina kugwa ija kontukola omulimo guno gorugambo ija kontukola rugambo na kubaza mugenzi wa musuwaza cyane nabo batendeze iwe ngero bibaza mugenzi wa nayo ibije kinki ufuno obulero bufune bagamba nyike kiri mwange nyike kiri mwawe so reka kusoza bugezi muri kumara bugezi banyikitinisa kala mugenzi okusamu umukansolinga kurungi nagenda no muha nanka advise yo kumire bijume ebyo na nyirira nagakwa mushepo ekibaruma kusanga musikina nyira kusinga aina gira silimu kikutuma gaba isiki omusikina nyina aina afika kusinga umbogo musikina bagambege silimu newo jagirwa ara silimu kata karuru kugambira turageje ni turugi hantu gende tubasimire nyina bakaini mutondera show yenu eyekibono omu tubaoke abalaza sai 10 ha YouTube baba muteba kusubscribinga akagambo kakara kuhemura je agamu nako kakantama bada mutebu oba nayo nko yakakwizinga mpaka kempa ige bad dog ake milioni subscribinga nko yakakwizi bana yakagamba ko bakaza no papa orugwamu obwe mitwale 520 ndeka sikike kwa kutambo obwe mitwale 520 ziba sente zinga ndeka jeni kagaruke jeni okuswara obwe mitwale 5 obwe mitwale 520 ziba sente zinga nibo bumanyire ndeka ndeka ina jenda yoko kuswara ukuna bankole musound abana ati bahubu jeni kikaguzo kimulemere kanyi kale bana enyi ziba sente zinga bagamige milioni zinga emitwale 5 ndeka bayiraba mama tingo akimanyire tandika comment section
ita mtu wena masi ngejiko gaisomero mkwana akole around. Thank you so much for watching us Kibonomu today. Until we meet in the next week. Mwebale muno tubaire Julius Chomendo musajja muri somwe haba moli no muhinda kati Jenny wa viewers n'abahinda. Omwana wa mururu nyomba mana wa mugungu. Gamuruhanga. Yeah. Gamuruhanga. Yeah. Mujaba gumuti muhulira. Baira abatu tukwangire muno. Wewe. Kasota ota brother wange wewe. Taba amani muno. Tujja kwesanga na tulwahero okutu. Taba amani muno. Baitu obugambo bwange kemye obumugamba. No mugamba ki? Mugambo okumwenda. Ekisambo kakisima. Ekisambo. Ngakisima. Baitu ruhanga aina kutekeramu riziki. Mali. Riziki. Mangire nsoni kwa na takinga ngakweze bigambo byo kwa butekanga. Okay, chike bigambo nyagwame byo kwana. Ojja bijukiza. Andika tumalisho tungengo jukiza. Kali mubaye. Bye. Singa amanyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire. Wegonzo takafire. Kyaro hotakabaire kufa. Mukozi wawe no mukazi wawe. Ebona no baraga wegonzo takafire. No kyaro hotakabaire kufa. My fresh bad man. Nakaliba Sinex. Boys. Tuba Wakitara TV. Daily. Tutugiosa Gitege nanyo wengitega subscribinga olaikinge sharinge hona halokali o commentinge fire Wakitara TV Kaura Boys titurugao